أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك حق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hapu as kasanglit, iban pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, serta pagsyukur sin sa taud-taud pagsyukur, sin masi-masi kita niwayari halawm nikmat, amin nikmat sa laggo-laggo, nikmat amu indi kabayaran sin kita niyo katan bangsa manusia, amu na innikmat ka Islam. Mga palanggungan haagama Islam, yari kami timukbal pangadjian, kaluramayan mahinang sabab amuin, makabatuk, in mga kataymang huran sin kita niyo, paamuin agama, panghindo, sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin rasul niya, iban bangman, in asal-asal, halawng bulansang, ataw halawng pag-ibadat, magduruhon na inkugdan, sin pag-ibadat niya, iban kaganapan impanghati niya, hasabab, sin paglilay atawakan, pagtainghog sin kita niyo, sin mga pangadjian amuin piyag katukbal, sin mga kaguruhan nato, dain hamasa pa yadto mabot sambil pamasa nato bihayaon masi-masi impanaabiti panghindo sin agama nato agama Islam sabab may ta mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in agama subay siya hipagbisara, subay siya hipagnasihat, hipaghindo sabab may ta amo ini impanghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban amunay ni inhinang usaka singkatan karasul-rasulan iwan kanabihan. Dahil nasabab yan hangkan yari kami nagmatuyo kalna dumihil pangadjian dahil halawm sing Quran iban dahil hasunna sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sabab mabaya kami mangikut amuin hadan liyabayan sin mga kanabi-nabihan nagpasaplag sin agama Islam bangman sin Allah subhanahu wa ta'ala papagbarakatun kato tanyo inaadlaw ini sambil pa adlaw kiamat. Hitukbal na mo in sa salaman sin Islam paamuin sa suko. Dimungog sin suara sin kami di hanidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjari mga palanggungan na agama Islam in maudu hati ko yanda kiabutang nabassarasin kamu hantang pangasubo kalu-kalu majawab na to halawman sin kitab ini atawakan halawman sin pangadjian ini hisiyo in mga ahlus sunnah sabab may ta mga palanggungan na agama Islam pini na mo imaudu ini sabab hamasa ini mataud na tuod zimatu asal day sabyabay ta sin Rasulullah zumaturain kanya tumpukan sa in naggugulal ahlus sunna wal jamaa timaud na mga palanggungan na agama Islam misan uno pa in kakahinang nila haparkala pag agama hapag ibadat nila
doon na kaon dalil, atawakan wayroon dalil, atawakan wayroon kimugdan impiyag dalil, in naggugulal da sila ahlus sunnah wal jamaah. Narin hasabab yung mga palanggungan na agama Islam, kalu-kalu mahalulay atawakan aun makawa na to pangadjian, bang hisiyo tuod impagyanon ahlus sunnah wal jamaah. Subay na to hatihon, muna, subay na to hatihon. Sinin mga umat muslimin, sinin mga sila umat muslimin, hamasasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabahagi sila nagduwa. Hamasasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mga umat muslimin, habay taksim mga sila ulama, nabahagi nagduwa. Inhika isa, amuna in mga sila mu'min. Bariman, nananay maisimpang hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sila na in mga sahabat. Sila na in mga sahabat, amuyat to impanagnan bahagian. Inhikama dua bahagian, dahil hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuna in mga munafik. Amuna in mga munafik, amunay ni insangi dahil mga manusia. Hamasa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatungod sin mga munafik ini, wayroon makakila kanila, atawakan wayroon makapilasat kanila, buat malaingkan amurain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iban aw ni sabdain hamanga hambuok sahabat, biyaitaan niya, amunahi Hudayfa bin Yaman radhiyallahu anhu. Sambil nakakadtuhi Umar ibn Khattab radhiyallahu an, kan Hudayfa long niya, wayroon dakulong niya nalamod din hamanga amu intiyudlo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na kita mo imbuga nila rin hamanga tumpukan ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpuas mayan, kawapat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na timampal na in mga munapik, atawakan timampal na in pagkanipak nila, timagna na sila nagpasaplag sing kabatilan. Timagna na sila nagpasaplag sing kabatilan, atawakan amuin akida simiha dain ha Quran, iban ha sunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amuyad to mga palanggo na agama Islam. Biya na yad to hati niya, biya na kanda Abdullah bin Sabah. Ini matampalabay ta sin mga ulama. Ingan ini, kiyahatihan ini sin mga kaulamaan labi aula. In ulama sin ahlus sunnah wal jamaah, banghisiyu hi Abdullah bin Sabah. Paundil sin Syiah. Amunay ni impagyanon naggulo, nagpalabi simpagla sa ahlul bait. Hati niya nagpalabi na simparkala pag-agama mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta, sabab hawa nafsu impiyapanaw, hawa nafsu na iniyagad, in Quran, siyulang na mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan nasangi ngi akida. Sambil piya, hati ni habayta sin mga ulama, sambil piyalabi nila na impaglasah, paglasa nila, ahlul bait sarta nag-iyan na sila. Sambil nag-iyan na siya, inhiali radhiyallahu anhu, bahasa Tuhan. Subhanallah. Kita ang mga kiaulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Inhiali kuno, hapanghati nila, hatungod sing kalaungan nila, siya Tuhan. Sarta di naha ininamuno na sila mga sahaba. Biya na kan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Siya na iniin manusia, hambuk din ha mga munapik na muno kan Umar radhiyallahu anhu. Iban na sin mga khawarij, amuin namuno na kan Uthman, iban kan Ali radhiyallahu anhuma. Sarta timagna na impagsiha din ha akida sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biya na sin pangahagad hi al-Ja'ad, bin Dirham long niya, in Quran, hapanghati niya, bukun kalam sin Allah, wa na'udhu billah.
Ha? Wa na'udzu billah. In Quran bukun kuno kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad tu isab impamarat saya pangahagad hi Al-Ja'ad bin Dirham. Hatungod sin Quran. Iban na si murid niya hi Hijam bin Safwan amuin nagpasaplag sin akidah hati niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya wayroon tiyampatan niya. Ha? Wayroon tiyampatan niya. Hauno nasadya. Iban na sin kaibanan kanila liyanat sila sin Allah subhanahu wa ta'ala di hadunya dagpakpaadlaw akhirat. Amuna ini imbanda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taftariku ummati ala 73 millah. Haduga ing riwayat wa 70 firqah kulluhum finnar illa millata wahida. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Sabdasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mabahagiin umatku pakapituan tagtu tumpukan. Subhanallah. Amunay ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan naaun din ha mga ulama magbayta. Bang miabot na intumpukan ini kapituan tagtuin umat mabahagi. Hati niya amunay ni in alamat sin dumagpak na to din hari kiamat. Asal di na ini kaino-ino mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Magtumpuk-tumpuk sa amura kuman biya mga lilayon na to di patampalon bang hisiwin ahlus sunnah wal jamaah. Sabab kaya ba itahadit ini masawa? Ha? Ingkatan tumpukan niya to. Ingkatan sila halom narka. Hati niya daindi hahadit ini kaya ba ita intumpukan tuod. Ingkatan niya tutumpukan halom apinal ka jahannam. Wa na'udzu billah. Malainkan aun dain di hambuok tumpukan na salamat. Malainkan aun hambuok tumpukan, hindi sila makasud palawm sin apinal ka jahannam. Hati na sila ini mga tumpukan halom sin sulga. Long sin mga sahabat, hisiw siya ya Rasulullah. Hati niya unuin tumpukan yan. Unuin tumpukan yan. Siya na, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya na amuin uno-uno na inbiyawbugan ko. Iban si mga sahaba ko. Inhadit ini kaya riwayati at Tirmidhi. Iban sambil imian pa, ni Sheikh Albani rahimahullah, inhadit ini marayaw. Hadith hasanun. Haduga ing riwayat, intumpukan malapas daing hanal ka, amuna in al-jamaah. In ini kaya ba'y tahamos na di Imam Ahmad. Hati niya tiyo gila amuna in mga sila al-jamaah. Dahil hasabab yan mga palanggungan na agama Islam, nabahagiin umat Islam, na farak, na in akida, pag-iman, in tiap-tiap tumpukan amu in simiha, dahil hasunnat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in katan sila to nangangako Muslim, atawakan nangangako umat Islam, atawakan beriman. Dahil hasabab yan, pagka bihayad to inhal mga palanggungan na agama Islam, naggulal im mga sahabah, sindanglay, ahlus sunnah wal jamaah. Hati niya ahlus sunnah wal jamaah, bang tahatihon, namamaugbog hasunnat matan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayta, hipanulang nila ha mga magbibid'ah. Ha? Hangkanyat to biyawbugan nila to din sunnah, hasupaya masulang nila imanga sila magbibid'ah ha akida na ka ataw ha ibadat. Iban namamaugbog ha al-jamaah. Namamaugbog ha jamaah, hipanulang nila ha mga khawarij, amu intumpukan imaatubang simusulang ha mga nakura nila, mga palanggungan na agama Islam. Hisiw impanag na ang naggulal singan ini. Singan ahlus sunna wal jamaah.
Na panagnaan naggulal atawa nagngan sin ahlus sunnah, amuna imanga sahabah. Subhanallah. Amuna imanga sahabah. Biya na kan Abdullah bin al-Abbas radhiyallahu anhu. Kaya ba'y ta'aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta kaba akan tain ayat ini, tiap silan Ibnu Abbas, hatap sil Ibnu Kasir. Wa qawluhu ta'ala, qala Ibnu Abbas wa qawluhu, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, yawma tabyaddu wujuhi wa taswaddu wujuh. Yakni yawmal qiyamah. Hina tabyaddu wujuh ahlus sunnah wal jamaah. Wa taswaddu wujuh ahlul bid'ah wal firqah. Qala lahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Iban parman sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw muti magsahaya impamayhuan iban mitum timigidlum impamayhuan hati ni haadlaw kiamat hawak tumuti magsahaya impamayhuan sin ahlus sunnah wal jamaah. Iban mitum timigidlum impamayhuan sin ahlul bid'ah iban tumpukan nalalawng. Piyamung siyahi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hatafsir Ibnu Kasir. Matampal hadalil nasabot sin impanagnaan nag-usal sin kalima ahlus sunnah wal jamaah amunahi Abdullah bin al-Abbas radhiyallahu anhu hambuok sahaba giulal siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam alim sin umat Islam sa ingat-ingat amuin nagpasaplag sin akida dain ha Quran iban dain ha sunnah sin Rasulullah amunahi Ibnu Abbas mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May ta na to inisyabot hasupaya di kita niyo makakawa simpit na sin kaibanan bahasa kuno wayruun ahlus sunnah in agi sin mga tumpukan nalalawng yan wayruun ahlus sunnah wal jamaah malainkan di mabilang inhisiyusiyo ahlus sunnah wal jamaah hakal na imiyan siya in ako ahlus sunnah wal jamaah. Hati nyari mabilang bukon bihat to mga palanggungan na agama Islam. Malainkan bang matan siya na mamaugbog ha Al-Quran iban ha sunnah matan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labay rin ha pamaham sin mga sahaba radhiyallahu anhum na insiyayan ahlus sunnah wal jamaah. Hati niya, misan di na siya magngan insiya ahlus sunnah wal jamaah hatat kala in ikaw na mamaugbog kaw ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala iban ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labay rin ha papanaw pamaugbog sin mga sila sahaba radhiyallahu anhum in ikaw yan ahlus sunnah wal jamaah. Hangkan na hisik bin bajarahim Allah. Misan palong niya ingkatan niya tumpukan niya tumpukan niya in sila katan niya hati niya. Sulang hati niya na hinang nasasat di na sila rumungog kay mo. Di na sila magad kay mo hatat kala in ikaw. Isa-isa mura biyawbugan mo in Quran. Iban biyagbugan mo in sunnah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labay ha pamaham sin mga sahaba misan pa isa-isa murakuman ikaw yan in ahlus sunnah wal jamaah. Subhanallah. Hangkan mga palanggungan ha agama Islam misan di na siya hilapal. May ta naggulal sin ahlus sunnah hasupaya maparrak may ta silay ni naggulal sin ahlus sunnah wal jamaah hasabab sin papuas na kawapat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanulig sing na imano siya in kamatauran din kanila gimua na atawakan nakasiha na in akida nila din ha Quran simiha na in impangahagad nila impag-iman nila rin ha Quran iban din ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamadua may ta sila naggulal nagngan sin ahlus sunnah hasupaya maparrak in kasabunnalan. Hasupaya maparrak in kasabunnalan iban sing kabatilan. Sabab may ta mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Di mabayain Allah subhanahu wa ta'ala maglamud in haq. In kasabunalan iban sin batil kalaungan. In Islam iban sin iman. Iban sin kufur, syirik. In sunnat iban sin bida. Di ni man jari maglamud. Hangkan na long sin mga ulama. In Islam, in makalarak kaniya amuna in kakufur. Amuna in kakufur. In iman, in makalarak kaniya amuna in kamunafik. Lamud day sablit to in kakufur. Iban in takwa, makalarak kaniya amuna in maksiat, maasi. Iban in sunnah, wayroon makalarak hasunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amuna in pag-ianun bid'ah. Ha? Amuna in pag-ianun bid'ah. Paghinang-hinang ibadat, wayroon nanindugi hadalil Quran, iban hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban hasupaya tumarang ha mga manusia in ini biya sin nasabot na to na bahagi na in ummat muslimin biya na sin kiyabayta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakapituan tagtutumpukan hambuok da rin hakapituan tagtuyat to immalappas din ha apinal ka jahannam masawarit to mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala nabasa na to hadith. In kapituan tagdua, makatudyo sila makaharap paapinal ka jahannam. Wa na'udzubillah. Ha? Ang kanayat to in hikaisa, na bahagiin ummat muslimin, biya na sin kiyabayta, sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hangkan ini, biya ini, piyatarang nila tuod naggulal sila nagngan, sin ahlus sunnah wal jamaah. Kamadua, hambuok tumpukan sin manusia makasud sulga. Hambuok da tumpukan manusia makasud palom sin sulga. Amuna mga sila na mamaugbog ha Quran, na mamakay sin Quran hapag ibadat nila mabut pamuamalat nila. Iban sin sunna amuin biyawgbugan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga sahaba niya. Inhikatu mga umat Islam. Aun tumpukan si manusia simulang hasunnat. Ha? Panghindo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sila na ini innanawag-tawag palawm apinal ka dahannam. Hasupaya yan tumarang hangkan sila naggulal ahlus sunnah wal jamaah. Sabab jimah tuna. Aunda mana abbiti in parkala inilang niya pag-ibadat pagsakariway roon dalil din ha Quran hangkan nakailu makaulong tuod imanga sila katawtay manghuran na to amuin awam parkala pag-agam mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab aun saon bang nila karungugan biha inihati niya Quran day sab inhibas sa biha inilong niya, aun day sab dalil sin ini, aun day sab nakita ang mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan niya to aun da juma tutumpukan si manusia, manaabbiti sila, manawag-tawag sila, sa impanawag-tawag nila yaon simulang hasunnat. Panghindo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sila na iniin nanawag-tawag palawm sin apinal ka dahannam. Inhekaupat niya, kahalian sin mga muslimin, mga tumpukan nalalawong, di kumawa sin akida nila, iban himumungan nila. Hasupaya mahinang sabab, kahalian nila, mga manusia ini, amo manaabbiti pa akida, amo bukon panghindo sin Quran, iban bukon panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab, in akida sa rayaw-rayaw, in akida, amo intay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in akida panghindo sin Quran, iban panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Narin hasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingaton nato, bang uno immaana sin sunnah, iban jamaah, kahatihan nato hawayroon pagduwarwa immaksud sin ahlus sunnah wal jamaah, ini rain hama nga amuin, long si mga sila magbibisara, sila na iniim pamumukuhan adat. Dain hapag ibadat pamuamalat nila, wayroon sa hawihon sabab mayta.
impag-ibadat nila ha Quran, impangaddatan nila ha Quran, mabut katan amu indain ha mga kakahinang nila, di hadunya sambil nasadya mo ipahadarat sin Allah Ta'ala, inyaon, kaya babay ta'alam sin Quran. Mataud immaana sin as-sunnah. Kaniya-kaniya mga ulama, nagpasawah, bang unay maana sin sunnah. Aun na rin kanila, nagmaana in as-sunnah haluga habahasa at tarika. Dan, lawayan, ha? Dan, dan hati niya, siya na impagyanon as-sirah. Hal sinhambuok uno-uno atawa manhaj papanaw. Indalil parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridullah liyubayyana lakum wa yahdikum sunan alladhi min qablikum. Kabayaan sin Allah in magpasawa kaniyo, iban panduan kamu pakasunnat-sunnatan tarika sirah. Manhad sim mga sila nakauna din kaniyo. Biya na kita biyaitaan ha ayat ini mga palanggungan na agama Islam. Di na kita manjari huminang dan, labayan aturan hapag ibadat, buat malaingkan hihinangan na kita asal sin Allah Ta'ala liyaway rin hadila sin Nabi Nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bang uno im mga aturan din ha mga parkala pag ibadat nato. Biyay din im pagsambahayang nato, biyay din im pagpuasa nato, biyay din im pagjakat nato, biyay din im paghadji nato. Wayroon din ha mga parkala pag ibadat buat malaingkan inyadto kiya pasawa kato tanyo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hangkan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihayan impaggulal kanila ahlus sunnah wal jamaah sabab mayta. Namamakay sila sin sunnah. Nananayma sila sin sunnah. Sabab sila yatto mga sahaba radiyallahu anhum. Adapun immaana sin sunnah hasyara, kaya ba'y ta'sim mga ulama, al-ahdil ladhi kana alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi, ilman wa i'tikadan wa qawlan wa amalan wa takriran. Habay ta'sim mga sila ulama, in sunnah hasyara, siya na in hidayat. Hidayat panghindu amu in biyawbugan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban sim mga sahaba niya daing namayan ha ilmu kita ang mga palanggungan ha agama Islam biya ini im mga sahabat biya ini panghindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam muna impamawgbog ni lalabay rin ha ilmu panghati akidah himumungan atawa kabtangan, atawa kakahinang, iban takril, panugot sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pag usalun ing kalima as sunnah ha mga kasunnat-sunnatan, ha ibadat, iban ha mga i'tikad, pangahagad. Insulang sing kalima as sunnah, amuna in al bid'ah. Hinang bago ha pag-aga, mawayroon bakas na hinang, atawa, kaya baita, kaya panghindo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga sahaba niya radiyallahu anhum. Amuyat to inhati sin as-sunnah, hati niya manjari dito hapagma na sin mga ulama. Ahlus sunnah, tumpukan na mamakay sin sunnah, tumpukan na mamugbog sin sunnah. Amu in sunnah piyang hindo sin Rasulullah labay siya rin ha ilmo, idoon na kahati niya. Iban ha etikad, pangahagad, iban ha kabtangan, mabot madto pa mga kakahinang mga palanggungan na agama Islam. Ha? Bihayan mga palanggungan na agama Islam, impang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga sahaba. Hamaana sin al-jamaah. Ma'khudatun min al-jamaah.
وهو دم الشيء بتقريب بعده من بعد يقال جمعته فاجتمع ومشتكات من الاجتماع وهو ضد التفرق وضد الفرقة والجماعة العدد الكثير من الناس وهي أيضا طائفة من الناس يجمعها فرد واحد. Impagmaan na sin mga ulama ahlus sunnah wal jamaah tungod sin al jamaah habahasa kiyawa daing haal jam'u siya na impagtipon sin hambuok uno-uno papagdaigon papagsuokon in hambuok pahambuok inagi nila jama'tuhu tipon ko siya na nahambuok iban kiyawa daysab in kalimayan dayngha kalima al-ijtima siya na insulangsin at tafarruk pagpulak kanat iban sulangsin al-purkah pagbahagi iban in al-jamaa siulagan mataud dayngha mga manusia siulagan mataud dayngha mga manusia iban damikyan in siya tumpukan sin mga manusia natipon sin hambuok maksud mga palangguan na agama Islam. Bang siya ha istila in al-jama'ah al-jama'atu fil istila jama'atul muslimina wahum salafu hadihil umma minas sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin alladhina ijtama'u علما الكتاب والسنة وشاروا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا إن هاتي سن الجماعة هپagmaana sin mga ulama sin ahlus sunnah wal jamaah siya na intumpukan sin mga umat muslimin sila na insyalaf sila na impagyanun salaf atawakan salaful ummah salaf sin ummat ini daing hamanga sahaba timagna daing hamanga sahaba iban sin tabiin iban na sin mga sila miurul kanila hakarayawan sampai paadlaw mahuli amuin mga sila na hambuok ha al-Quran iban sunnah sarta nanggayunggong ha uno-uno amuin biyawugbugan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doon na ka ammal ibadat batin ammal ibadat lahil matampal iban ammal ibadat batin nakatatapuk akida atawakan tauhid dan hasabab yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala dan ha mga parkala ini bang tahatihun in ahlus sunnah wal jamaa in naggulal kaniya amun ay mga sahabat ampa sila na ini in sarayaw-rayaw suntuan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala impa nga subumayta mayta impag ibadat na to hikadto na to pa mga sahabat sabab in mga sahabat, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ini innapi sin Allah subhanahu wa ta'ala na hinang lundang panun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibandi pasaran sin Allah ta'ala in kakasinia Rasulullah sin amuin hipalundang panun niya paamuin mga taumangi paamuin mga tauri kapangandulan hangkanyat tuha mu'jizat kusog mu'jizat sin Allah subhanahu wa ta'ala dihil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam wayruun na makakilahang sulag din ha mga munafik sa Rasul sallallahu alaihi wasallam dihilan pa siya mu'jizat sin Allah ta'ala hasupaya kakilahan niya in mga munafik kita ang mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kamadwa may ta kita mari pa mga sahabah sabab in sila kaya ridaan sila sin Allah
Kaya ridaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban nagrida day sab sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihayan mga palanggo nga agama Islam. Inhi kamato, buhi pa sila. Giulal na tausul ga. Allahu Akbar. Buhi pa sila. Giulal na sila tausul ga. Hangkan dain hasabab yan sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayruun na sarayaw-rayaw manusia. Amo na manusia. Iabutan niya. In patahunan sin Rasul. Khairun nasi karni. Summan ladina yalunahum. Summan ladina yalunahum. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga palangguan na agama Islam. Long niya in sarayaw-rayaw, manusia, amuna in manusia iabutan niya in kabuhi ko. Hisiw yat to mga palangguan na agama Islam. Hisiw baha in pag-ianon, amo in pinakamarayaw na manusia. Amo na in mga sila sahaba. Amo na in mga sila sahaba radiyallahu anhum. Tummal ladina yalunahum, immahuli niya. Amo na in mga sila, wala na nakaabot kakulong sin Rasulullah. Sa iabutan nila in mga sila sahaba ko. Amo na in mga tabiin. Sambil simuno naman to mga palangguan na agama Islam. Na mabaya kauhati niya makaagad mat to yung pag-ibadat ta pa mga sahabat. Subay yung pag-ibadat na to ini. Paagaron na to tuon hakabayaan sin Quran. Hakabayaan sin sunna sa babmayta. Amoy ni in parkala agama piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayruun din ha mga ibadat. Kauliya na ka. Amaliya na kabot malengkan in kaya pasawana sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita aba mga palangguan na agama Islam, bang biyay di ining katikmod sin agama, bang biyay di ining kaubos sin agama ini. Hangkan ini in pag-ibadat na to magbalik-balik na sadya siya. Magbalik-balik na sadya. In pagjuhur na to sambahayang zuhur, in pagsambahayang na to asar, amu-amura mga palangguan na agama Islam, amura imbasahan, di na mapinda sabab amunay nito. Indalil malaggo. Sinin agama Islam na ubos na hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan yad to haram. Haram na to dahi siyo in huminang sin uno-uno rin ha mga ibadat. Hawayroon dalil din ha Quran, iban dalil din ha sunnah. Biyaytaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang biyay diin ingi sin tao, huminang sin uno-uno dan, labayan, bitikan, sin pag-ibadat niya bang man, maagad niya inhawanapso niya, biyaytaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, suratun Nisa, ayat hanggatos hangputag 5. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Suratun Nisa. Iban hisiyusiyo insimulang harasul. Insimulang harasul. Puasinti marang na kaniya in hidayat kasabunnalan, sarta miurul siya hadan lawayan dugaing, dahing hadan tarika, pamaugbog sim mga sila bariman, amo na im mga sila sahaba radiyallahu anhum, na pasaran namu na siya, hadan pamaugbog pini niya di hadunya, sarta di namu taupikan padan namu. Iban haad daw akhirat, pasurun namu siya, palawm sin apinal ka jahannam, iban innar ka jahannam, siya na insangi ngi hinapusan uhian si manusia. Wa na'udzubillah. Kita taha ayat ini, hisiyu-siyu in simulang harasul, impangasumo mga palanggungan na agama Islam. Biyay di ining kaagi si manusia sumulang harasulullah. Simpiatarang na sin Rasulullah in agama. Dain hakabtangan,
Mabut na pakakahinang, bang biyay din yung pag-ibadat, biya sin nagkasabot na to. Biyay din pa yung kaagi sumulang kita para Rasulullah. Sinsambil kiyabayta niya in ummat inikatan, makasud palawm sin sulga. Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man abakatan sin ummat ko. In silayan makasud palawm sin sulga. Biyay diin pa impagsulang na to para Rasulullah. Subhanallah. Simpiyatarang niya na ingkasabunalan. Dan paaga ma-Islam da akun sadya kita magad. Hadaan niya amunaun indan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa buntul-buntul iban sin mga sahaba. Impangasubiyay di inimpagsulang. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuna inhisiyu manusia. Impag-ibadat niya. Kawaun niya, hawa napsu niya, misan wayru undalil dain ha Quran, impanghati niya long niya iniibadat da. Wala mo kiyahatihan inyan, sulang mo para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sabab mayta, himinang kau ibadat, way piyang hindo sin Rasul, malaggo sayang parkala. Malaggo parkala mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanna imana, sin syahadatu an la ilaha illallah supaya siya mamatan di makapukla sa upat inilong sin mga ulama. Taatuhu pima amar. Subay kita magtaat. Subay kita magtaat. Unu-unuin dia akan sin Rasul. Unoy mga dia akan niya. Magtaat kau to hapag ibadat niya hapag sambahayang biya sin pagsambahayang sin Rasulullah. Sallu kamara itu muni usalli. Biya ko biyaitan ay ko magsambahayang bang bukun pagsambahayang sin Rasul sabab mayta. Ada kala makasulang kau ha pagsambahayang muri tay maun bang bukun biya sin aturan pagsambahayang sin Rasulullah. Subhanallah. Biya ining panghindo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati niya imanu siya sumulang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sila na insangi ni paano siya. Sila na ini imaghula ha pinal ka jahannam sabab kaya babayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingi pariha ini. Himinang padan sinyaun na indan sa buntul-buntul. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum. Agad na sadya kamuhadan amunay ni indan sa buntul-buntul amuna indan panghindo sin Allah ta'ala iban panghindo sin Rasulullah. Ang pagkita biyaydaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ka mumagad ha mga tumpukan amin nagpapalabi ha pag-agama. Amo na mga sila nag-ibadat labay rin hawa napso nila sabab mayta. Mapulak kanat kita ang paimparkala pagpulak kanat ini mga kaulungan sin Allah ta'ala. Nihapihan sin al-jama'a. Al-jama'a natumpuk sila roon ha kasabunalan pamugbuha Quran. Bihayan mga palangguan na agama Islam. Magtaat kita. Sabab ini akida. Subay kita magtaat ha. Daakan sin Rasul. Watas di ko pima akbar. Subay tabun nalun impiyang. Mga biyayta sin Rasulullah. Wastinabu manahaan huwazazar. Subay taysab. Halian tangkisan. Layuan mga hinang amuin karugalan niya. Wajajar iban kabungsihan niya. Walayu badallah illa bima syarab. Di kita raakun mag-ibadat buat malainkan subay hasyara. Insyara di mga kaulungan sin Allah ta'ala. Amuna indaran tapyag balik-balikan Quran iban sunnah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hangkan bihayat to mga sahabat. Naggulal sila ahlus sunnah wal jamaah hasupaya mapinig in kasabunalan iban sin kabatilan. Supaya tumarang in tauhid, tumarang in syirik, tumarang in Islam, tumarang in kufur, iban maparak na in iman, iban sin nipak, iban sin uno-uno na rin ha mga tumpukan sulang pa Quran iban pa sunna. Mura-murahan bang man sin Allah subhanahu wa ta'ala, papagmumpaaton kato taniyo, misanda kuman haupo-haupo pangadjian, alhamdulillah, kalu-kalu biya mga kasugpatan sin kami, amurat to ing gaos-gaos kiarihil namo, labay rin ha pagpaham na mo ha Quran, iban ha sunna, bang man sin Allah subhanahu wa ta'ala, papag-unay-unayon, in kita niyo katan, doon hadan amuimbiyay ta na to ini, dan si mga sila, muna-muna karasulan,
Dan pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwam sin mga kasahabatan niya sabab amuray ni indan pakasabunalan inkatan amuindan simiha na rin ha Quran iban din ha sunnah ando bangman sila panduan sin Allah subhanahu wa ta'ala makabatok day sab sila padan amindan piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab mataod pa rin ha mga kakampungan nato katay manghuran nato di sila mabaya pindahon sabab may talong niya pindahon may talong niya igan sin amunay ni impag-ibadat pag-ibadat panghindo sing kaapuan namo ando mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw mo kalupahi inapo mo kakkal amuna in nagdara agama rin hatuhan mo Rabbul Alamin amuna in Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon din ha mga hinang kabtangan niya pakakahinang niya buat malaingkan inyad tukatan dain hawahi Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha bukon in parkala pag-ibadat sin Rasul, bat inyari katan biyayta niya, hinang-hinang niya, hakabayaan sin hawa napso niya, buat malaingkan inyad tukatan, wahyun min indillah, wahi rin na Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tukbal na mo kaniyo sa lago-lago pagsukur, sin misanda kumanhati niya, ha suara atawakan, di nakita niyo hati niya, na kapag balharap nagkita ikita niyo minsan da kumanahal television murah-murahan aun nakawa na to pangadjian singketok balsin kami as'alullah ta'ala ayarjukuna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan tayyiban innahu was-sami'ud du'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.